cái YMA Platinuma Jubilee basketball tournament 2010. Boy vote tu khu càng vào zone à hay Tuikual sau jersey number 8 ay baba basket mas sabaron leita fight Vengthlang point guard PC lo suai kuan bola sem kuang vera tuna khan jersey number 11 ning than moya pin waber ala ni riani tuna chuan Tuikual sau in player tenti prove le ni gal siani thani puk mai tu han ro huan assist there. Champhai Vengthlang jersey number 4 Ram ruatan tuna han trip nga wangin fall an pe a holding fall ania team penalty an nei to wangin gian free throw voi ni a mutani team penalty hian seina lokira quarter khata hian team hian personal foul voili ai taman nei chuan khoya po fo se offensive foul ani lo chuan free throw an huzel ani tuna kha Champhai Vengthlang jersey number 11 ning than moyan thria tom tu chu biak moya Tuikual sau jersey number 9 alo ti boya release to ma se basket khắc cầu nó nữa thì free throw về khát mua về khát point lý thuật suốt cả những thằng mà sẽ rót luôn rồi mà sẽ hư rót Champhai đó nè lâu năm sang này hi harun lại em mấy anh nhá khéo cái này là càng sát sầu dễ làm gì tú là hiện nay Levan đi này tại chia thì han basket này à 12-11 in man suai le ta ni Champhai Vengthlang in ring violation an nei a Champhai vek ti khan common ball an nei le chuan Champhai Vengthlang ball va thu tu lai tu na khan Tuikual sau captain dinan basket an nei ve le ti khan 14-14 in ani tai le ta chi ani ai bắt bàn ball phê le a anh lụt lâu phải lẹ lâu mày ta sang tổ đâu lắc cả lẹ mình tal buổi đâu như thế nào tu là han Tuikual sau jersey number 7 fall pat lâu mẹ tụi chui nó rồi tụm vàng em po ni yun riết lâu tụm cái lama apa tụi nó kẹp vào đạn ni very lang tụi này yan Champhai Vengthlang team captain TC lo chuẩn moyan free throw bua second cut alo ba first quarter da tụi nó lù về cho point hiền fight thay đó ni lù ta thì khan 15-14 in man suai chia lù lo cho point hiền first quarter end man suai don anh nhìn hè khớp này lù lâu lâu này thì khan first quarter chỉ do
15-14 in Champhai Vengthlang in ma la suai me ka ni Albakan basket na ron nila ta ni la rawh luan ai lian pu kara mo ni to din ron layup lut tuna khan Champhai Vengthlang captain ti sila chuan mo yan got to patanga top le lam thang ron drive lut ta basket ron naya la rawh luan teammate la rawh hua be vek jersey number 12 mo ni to in assist Tihan point in hun chu Tuikual South 22 Champhai Vengthlang 19 ani Ning than mo yan tuna khan basket na nei le aba ro chu lai na ra wang in tu ani tat kha chu ning than mo ba in basket ron nei le ti khan 23 in man suai le ta der mai Champhai Vengthlang lamin Nay bay tok le Champhai Vengthlang captain in aron layup lut le ya Champhai Vengthlang in 25-22 in man suai le ta ni Albert ana suta alut lo rebound la le layup le pra minute di le second som nga pariat oma Hùa cho hình thành môi nó xăm rất nên nó cụt anh cặp tay này nó run lấy áp ba anh lụt để ta thì khang 29-22 Champhai Vengthlang in man đã xuôi à nè mình Tuikual sau game hi buổi đó mà nhớ thì thầy tụi nên basket tấn này thầy lâu riêu mẹ anh cặp tay bốc in mình thì căng này tập cụt mày em mau ta run lá second quarter minute thum le second som pasari alom la rawh huan basket atema lut lo Champhai Vengthlang man la suai le anin bay to khop mai just 35-22 in Champhai Vengthlang hian man la suai ani tuna hat 24 run in up velea Champhai Vengthlang hi 35 ani dinan rambuata layup tu low block chiang luturin low block lat mai dinan ball la lea chaktai kal pu Albert ka pe Tuikual South center jersey number 15 Kiman tung khan basket aron neya 26 aron dive chia di khan Champhai Vengthlang hi 35 ania la rawh lu atuna ball khal me ku tuna class 12 chiak din chiak khan basket aron nei mai boke (35-28) in Champhai Vengthlang jersey number Albertan chú thô mà sẽ dọc a convert ta a voi này convert là chuan convert là thì hai point 30 Aaron Chawing Champhai Vengthlang hi 37 ani thumani rambuatan ball ron la phei le a rambuatan alu tangem alut lo la ro huwa la lo ti boy tuna second ni alo mani second quarter a rambuatan futho a convert lo nawa a voi hi na hi a convert la chuan point hi 37-38 ta in up dona convert ta
13 man suai le me ka ni ti khan first half azawa point din hun hi Champhai Vengthlang 38 Tuikual South 30 ania tunga hian half time so kan mang don second half kan tron le chia lam thiam tak tak te zai thiam tak tak te zai kan wai thai kan en hawa tuna hian in khel mu nam tak thir kan nim bai sei lai me ka ni Albaran nal lut tukin tay bulain report lawan ron lutain khak ve ring ko ta fangin kan match official ten technical foul an bea free throw ve hi an ya khan tuna technical foul free throw pa ngai ve ni an nei lenga ti hian free throw hi lut ve ve ni pon Tuikual South lambokin ball an la le don ani convert le a 32 aro ka sawa tikhan 33 Tuikual South nin chari ani Champhai Vengthlang tan jersey number 11 Minh Than Moi an tu an lo trong moi lo le deuh hlek a wang khan moi lo deuh hlek a an lo trong referee ten lo ti wangin kan match official and technical foul an pelea Tuikual South captain in free throw vai ni an throw le dona alut lo ve ve lo me a ani tuna khan Minh Than bar 11 in free throw vai ni an huwa an throw dona lut tho lut tukin an ron luta voi hi na hi lut le angemo alut le that nei ti kha Minh Than Moi an captain kan point din hun chu Tuikual South jersey number 15 and center Albaran din PPA ball anin basket alo chantirin tikhan 39 na la rong luan ball drive le a ai luan pu kara use pain mo ni tukinaron lay up ba aronin up vele ani Champhai Vengthlang basket convert le a tikhan 44-15 Champhai Vengthlang in ba la suai ri ani la ro huwa jersey number 12 ba asti saka basket Albaran lut lo Champhai Vengthlang jersey number 7 P0 suai ko tuhan aron layup lut le a tikhan tong ruki ngai in khau le la ro huwa mi kara ro zep lutin layup paron Moi ni tun lo bawru ka sang tawa Tuikual South fans lam ten Champhai Vengthlang captain free throw tu chu lo a jam tu min lo au vel me ka amaro chu aron convert ta thawa yon drive lut lo Minh Than Moi an ball drive lut easy le paron siam le ta TC vai na chakan alo manawangin holding fall kan match official tenan pea Tuikual South team captain dinan free throw vai ni ania habi free throw point kan sai ta khan team fall an nei ve to wangin team penalty kan ti ani alut lo ve lo mai poi takani tôi được tục phát qua rồi thì khan dầu ta đi Ra đầu hua cho xin number 12
Tuikual sau ta na thong lok mấy nia basket ta ma lut lâu on center về thắt mà rồi Albaran rebound là Juna team captain jersey number 54 là chuan and center Champhai Vengthlang jersey number 8 lo ram sangan referee lo chan da na moi lo wangin technical foul an poboka tikhan Champhai jersey number 8 warning taboka ni tihan din hian free throw veli a throw thei do nei throw mun khania chu Albertan technical free throw and throw về thùng don ta ni với hi ani na throw thei a với hi ni chuan an pon hi fall bang ai wang free throw ni pon li la ki nei thau le thei do na ama ro su alu tang emo an lut lo le no me ni an lut lo về lâu center lo thaki ma pe pe lo thaki man Tuna free throw tu khu Tuikual sau center minute rate lại second som thu mà lo mà Champhai về rồi huan rồi nó xuôi lại anh đi mua thì khán Alberta hiền personal foul với hiền này nó chia nhỉ ấy là làm sao free throw lụt đầu chu rebound nó làm nó rồi huan một layup này ta anh hi một changa drive buk à ta ni Tan point in huni Champhai Vengthlang 64 Tuikual sau 58 ani free throw on lụt ta ngai lấy cái này tháo ta ni nên chịu nó khóc mày chặt vào liếm biểu in fall the ball draw thầy con tiêu mày mà rồi chút thua lụt lâu lẹ chửi Tuikual sau Vengthlang min and player ta phụ tu min run Champhai fall của ta là bộ free throw vàng em một thầy tổ turan nia mà rồi chúng miss lẹ chửi nè apo YMA mani rồi ba đã point là lên Aaron Luke pay 62-66 in Champhai Vengthlang mà nó xuôi liền anh theo sâu khóc mấy tuổi sau po Albertan Champhai Vengthlang game mà hắn tìm muang được hết cả Champhai Vengthlang mà xuôi lại ta Tuikual sau team captain why ta mon 3 seconds si ham thei ania tu ha kan match official kana call dik chi ani ar chu Champhai Vengthlang jersey number 7 personal foul pani chawa ne ya free throw ve hi miss le lo mai apoi lu tuk to la ro huan bo ron lap phaya lut lo mai thì chuông khởi tụ ra lâu mà vàng basketball là chuông Champhai Vengthlang ta đi anh cặp tên free throw lụt lâu mà chú là đem vô tâm lại đem vô tâm ba tâm block tụi lấy xuốngตัวมันtụi nó phê cả Aaron Luke ta đi pass foul le ti khan personal foul Platinuma le ti penalty hi ti ve ve den nei to Albertan tu free throw le do meka alut lo le ta center in Aaron lak sak lo me
Juan Vengthlang Khalutinเราเริ่มวัวตันคือโชว์มัวลุดแล้วก็จะไปได้ครั้งนี้ฟิชอนลุดไทยเรียวเมียตุนเกมแบบบิเกียนไทยเล่มินอันพอยสันเด็กเร่งนับปนีนั่นหลังที่ด้านพุ่งปังอันนี้อินทินัดตุ้งวางเลยหัววางเตะอันนี้เราตีข้าทีวีอันตุ้งปีลำตะโกหันเราเชียร์ลาชอมตัวน่าเฮียนจะไปเป็นครั้งจะชิ number 5ที่สิเราชวนมวยอันฟิชโชว์ลุดแล้วว่าแล้วทำตัวนั้นอันนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้มินิขัดเลยสักครั้งสองปกัวอารมณ์แล้วทำตัวนั้นบาสเกตตันรัดแล้วร้านนั้นพอยน์77อ่ะเริ่มเช่าแล้วอันลุดเราแล้วตาวันนี้นะก็มันบอลนี่ที่นั่นช่วยมินิขัดเลยสักครั้งรู้กันแล้วมั้ยพอถ้าตัวจวนบาสเกตตันคอนเวิร์ตเดี๋ยวจะรังไงตัวรังไงนี่ที่นั่นน่ะรอนฮิตาลุดเราอัลบาร์รีบาวน์แล้วเอาเงินปัวน่ะรอนข้ากะไปเที่ยวเงินอันทีมตามเฮียนตีเทนี่มินิขัดเชี่ยตัวน่ะเฮงล้มอัลบาร์ตันฟิวเจอร์รอนคอนเวิร์ตบาติข้า77นั่นยอารมณ์ลุดแหละเพิ่นรุกเจริญข่าวแล้วตายาน77 71นี่จำพายแวงข้างอินมันละช่วยตัวละบาสเกตฟูทอลุดเชียค่ะจำพายแวงข้างทีมกัปตันที่สิเราชวนมวยอันนี้บาตาลูดเราดินันริบานละอันลูดเห็นสมงาประคัดเล่ปอยน์รูปเรามาบาสเกตขับกองนั่นนี่ฟิวทอยไฟขัดดินันเฮียนทองอันลูดเราจวนอันปอย74ละไอ้นับปะอันลูด74 78ปอยน์ลีเจเลยข่าวตาแล้วเป็นที่ถอนมวยอันฟิวทอยไฟนี่ทอเลยโดนนี่ลุดเราแว่ที่นั่นหรือเปล่าเวลาtime out ตุยกัวเซาtime out ตุยกัวเซาจากชินนับเบอร์11หิงทันโมยันฟูทอไว้นี่หมดแล้วลุดเราแล้วตาบ้องตุยกัวเซาที่นั่นลากไปส่วนตุยกัวเซาตาจะตะกายโดนแล้วไล่นักกัดเล่าไหมเสียตุยกัวเซาบอลนี่อัลบาร์ตันบอลลับเฮียลุดเรามาเสียเราล้วนบอลชุดจำพายเวกทางจอร์จินัมเบอร์15เราโฟลาบาสเกตอัตนขัดเก้านั่นนี่ที่เขาตัวที่ปอยโมเอเมนลุดแล้วตาที่เขาปอยขัดเชี่ยวข่าวตาที่กูเสียได้ผูกทันได้ใช่ไหมเพื่อพิธีรัชวัยตัวกับฟิชอยไปหมดโดนเลยสแกนสมทุนปลีอะไรมาจากจอกตูเชียดอันนั้นนี่เรานี่อามิสเล่าไหมอันจังแล้วตัวมีผู้ตะปดชุดเทลอยน้ำตัวแล้วลุดเราแว่กับต้นลุดแว่จะไปขัดที่นั่นลีดไทยเชียดโดนตัวนี้จะไปแว่ครั้งที่78นี่ปีกว่าเจ้าที่77อันนี้ลุดเราอามาโรจิลุดเราแหละพอลิตุแชมเปี้ยนนักกองไปหมดอันนี้ไทยไม่ใช่เอามานี่ลุดไปครับได้ไปหินไอ้ข่าว79 77อินมันช่วยเลยเจ้ลุดเลยช่วยปอยทูอินมันช่วยโดนลุดเราดิรันริบาวลา
Alba đã bẻ Alba đã là lệ Alba đã throw lụt lâu come on ball Champhai Vengthlang ball nít lâu mày second so pari na lâu mà point nin Champhai Vengthlang là lida champion tour là chiang lâu second song period less point sari long second so pa second ni ve chuan point đi line man suai thai don tina ni apoi mo le alu da apoi mo to via mai thei ka tu 77-80 ani tu na hian alu le chu Champhai Vengthlang champion tour mai thei ani ta alut lo ripa le chu jump boy ni le a second so pali le point ra aloma tu ko south boy ga chu ni a tu na hian 3 second song pali alone 3 hit an tum nge ari no a point to min Champhai man shoi ni and hit lo chuan still cut push lo to which one miss a hian an point din ni ati chadak lek ni na riat ani 80-77 second so aloma Diran bola là 3 hita lút lâu này lút lâu amar chu 81-77 in Champhai Vengthlang man la suai kan ti ha Tukar kota Champhai Vengthlang 81-77 in Tuikual South an nea a voi khatna ta Champhai Vengthlang YMA team te chu Central YMA Platinum Jubilee basketball tournament team champion an ni ta ni jersey number 11 Champhai Vengthlang and he most valuable player MVP le top scorer in points za somile pandit a scorer kya se wat sen sa ka beve a kem tel bukani allo me kya se wat sen ka te sa certificate tia le ka boy ta to boy ta dong ni